muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu menya ko nawe ibintu utazabishobora nta gahunda urajya leta mu ntara Etuli ikinyamakuru Media Congo cyanditswe umuvugizi wa FLDC mu ntara Etuli Lieutenant Colonel Jules Ngongo yavuze ko Thomas Rubanga yashinze umutwe w'ingabo awita Convention pour la Libération Populaire igiteye cy'ubutegetsi bwa Congo nuko umutwe ukorera mu ntara Etuli bivuga ko wabugiye kwifatanya na M23 usanzwe arazengereje ubutegetsi bwa Congo. Ingabo za Kinshasa zivuga ko uyu mutwe wa Thomas Rubanga uri kwinjizwa abahungu n'abakobwa bakomoka muri Etuli kandi ugamije kurwanya ubutegetsi. Thomas Rubanga yahamijwe ibyaha by'intambara afunga imyaka 14 mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Umuvugizi w'uyu mutwe wibera Kampala yabwiye iki kinyamakuru ko uyu mutwe wanahuye n'abasenyeri bari kumva batavuga na leta nawo bagezaho ibyifuzo byabo n'ibyo basaba ubutegetsi. Abavugizi ba Convention pour la Libération Populaire bahakanye imikoranire yose M23 bavuze ko nta gahunda bafite yo gukorana nabo, ko bafite umutwe w'ingabo ahubwo witwa Force pour la Révolution Populaire ugamije kubohora abaturage ba Congo Kinshasa. Hagati M23 yatangaje ko abantu barirwa mu 130 umuryango w'umbye uyisa abarwayi ukawushinja kubashimuta bavanye mu bitaro by'Igoma bari barwariyemo n'abasirikare ba FLDC. Kuwa mbere nibwo umuryango w'umbye bicaye umuvugizi w'ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bwa muntu Ravina Shamudasani yashinje M23 gushimuta abo bantu. Shamudasani yavuze ko abarwayi bari barimo n'inkomere M23 bashimutse mu bitaro bya CBC Indosho n'ibyahira Afrika mu ijoro ryo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri. M23 bicaye mu itangazo rya Soe Lawrence kanye kwivugira mu bya politike yasobanuye ko abashinjwa gushimuta abasirikare ba FLDC bari bagiye kwihisha mu bitaro bigize abarwayi. Kanyuka yakomeje asobanura ko operasiyo yakozwe mu guhiga abasirikare 130 ba FLDC bari bishe mu bitaro yakozwe mu muhoro kandi ikorwa mu buryo bwubahirije amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. M23 yavuze ko intego y'ibanze y'iri operasiyo ko ari ugutekanisha amavuriro yari yuzuye abarwanyi bari bigize abarwayi ibyashobora gushyira mu bibazo abaganga n'abarwayi basanzwe. Uwo mutwe wunzemo kubwira operasiyo yakorwaga abayobozi b'ibitaro yakorewemo bari babanje kubimenyeshwa. Ikindi ikaba yarakozwe nyuma y'amakuru y'uko hari iby'abasirikare bari bagiye kwihisha bari bagiye bakora barimo ubujura ndetse no gufata ku ngufu. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa mu Burundi abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe abaturage mu ntara y'Ibitoke mu Burundi bavuze ko bahamuwe n'imyitozo ikarishye ya gisirikare iri guhabwa urubyiruko rw'imbonerakure kandi bakeka ko arizo zaba zishinzwe gukurikirana amatora mu kwezi kwa gatanu. Abaturage bavuze ko izi mbonerakure zisanzwe urubyiruko rushamikiye ku ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD kandi zisanzwe zizonga abaturage bakaba bakeka ko bari kwigishwa urugomo cyane cyane ku bakeka ko bataba muri iri shyaka. Ikinyamakuru SOS Media cyanditswe abaturage impamvu hangayikishijwe n'imyitozo ari uko umutekano usanzwe ari muke muri Cibitoke. Iki kinyamakuru cyanditswe imyitozo imaze ibyumweru bibiri kandi ko ikorerwa mu makomine 6 ya Cibitoke. Ikibateye impungenge cyane nuko urubyiruko mu myitozo ruhabwa n'abasirikare ruba ruvuga amagambo y'urwango kurwana igihugu baturanye. Abahaye amakuru SOS Media bavuze ko abasore n'inkumi b'imbonera kure bahabwa imyitozo ikarishye kandi ngo baratozwa n'abasirikare barimo ba leta ndetse nabo muri FDLR umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikigambiro nk'uko bakora mu nzego z'umutekano babivuze ngo ni ukongerera igisirikare amaboko kuko Burundi ngo butekereza ko isaha n'isaha bwakwisanga mu ntambara mu Rwanda ariko igihe bitaraba ngo ni ugutoza urubyiruko ngo ruhangane n'M23 na Tabara. Izi nsoresore zo muri CNDD-FDD ngo zitoza uko bakoresha imbunda nuko bitwara gisirikare mu minsi nk'itatu ya mbere ubundi bagahabwa imyitozo yo gukoresha imbunda. Ariko hari amakuru yavuze ko imbonerakure arizo zizagenzura imigendekere y'amatora. Ibi bikaba byateye ubwoba abaturage. Ishyaka CNDD-FDD ryahakanye kuba rikoresha imbonerakure nk'abasirikare cyangwa se kuba imyitozo ya gisirikare. Ryavuze ko babaha amasomo y'uburere mboneragihugu gusa. Nasimbukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe perezida w'ishyaka People's Liberation Party Madame Marita Karua yarahiye ko mu matora ya 2027 nta muntu umwe azungiriza amatora ya perezida wa Kenya. Yavuze ko agomba kuba umukandida ku mwanya wa perezida ubishaka akaba ari umwungiriza kuko adashaka kuba vice perezida ashaka intebe y'umukuru w'igihugu yuzuye. Bisanzwe bimenyere ko muri Kenya ishyaka ry'abamaze rigira abantu babiri umwe akaba bizi ko watsinze amatora azaba vice perezida. Kuri Madame Marita Karua 2022 wari kumwe na Odinga amwungirije ngo ntazasubira. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko uyu munyapolitiki wigeze kuba minisitiri w'ubucamanza wa Kenya yavuze ko ibyo kuba umwungiriza byarangiranye na 2022 ndetse ko ishyaka rye ritamuha amahirwe yo kuba umukandida ku mwanya wa perezida aho kungiriza yazashyigikira uwo rishaka atari ku rupapuro rw'itora. Madame Marita Karua yavuze ko bari gutekereza uko habaho ihuriro ry'amashyaka ya opposition muri Kenya rikazashyigikira umukandida umwe rukumbi ariko mu gihe batamuha amahirwe ngo bari we mukandida mukuru atazemera kungiriza azabashyigikira bisanzwe nk'umunyamuryango wese. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko Marita Karua yavuze ko abanyapolitiki nka Rigathi Gachagua uhoze ari vice perezida wegujwe, Kalonzo Musyoka nawe yabaye vice perezida, Eugene Wamalwa bari gutekereza kwihuza ngo bazashakire intebe ya perezida hamwe bahirike William Ruto uzabushaka manda ya kabiri.